Amen. Hey, baby. Hi. Hey. Hey, love. So what? So what about? Dole. Grand. Wang patsing. Aww. Mhm. Oh, sithando sami. Ngiyabonga. Cabanga nje wena mangiyibona. Ngiyabonga, yo. Especially after letsatsi le ke tswang ko lona lena. This is just exactly what I needed. Senze kanje. Uzoxoxela indoda yakho bakwenzeni ngawasi. Ngoza lapha wasi. Wenzeni mama? Ke bone setho. Ko tlase. Turns out o plo mama. Makulemza? Like even ke be go le betere ge nke be ankomantse or something, you know. Instead, and I gantumedisa le go ntumedisa, love, like I'm some stranger to her. Ingobaditse kgang eo. Ngiyazi mama. Futhi ngiyakuzwa ngendlela osizwa ngayo. Like, how do I fix all of this? Maybe if a bona gore nna le wena ga ratana ka mannete, ne, it's not a fling, ga re tshameke, maybe then o tla like o tla forgive. Wa bona? Wazama ukuxolisa wena ngesikhathi yena ehamba la. Azange akuxolele. Wamfonela futhi umlandela ngeincingo. Yeah, but love, nna ga ke tlo latlhela my friendship fela ya loko metsing. Ngiyayizwa indlela osizwa ngayo. Kodwa-ke sinento enhle la njengamanje. You don't have a choice, baby. Okay, yeah, but what if then? No, baby, no. What if uzithi wakhonela ukutshela ukuthi mawufuna ukwenza uxolo naye kumele ukuthi uhlukane nami? Are you willing to uhlukana nami? That's what I thought. Come here. So ngicela ukuthi sifocusele into esinayo ke mina mama wamina. Bonisa. Ngifuna ukulahlekelwa nguwe mina. Okay. Ngicela ube right, mama.